Ha o le tjena motle o tla mphumana ke dutse le wena o official Lesedi FM. Ke tsama le wena ka official Lesedi FM. Ke palame koloi ena ya Lesedi FM. Tla mphumana hona teng mono o official Lesedi FM. Metsotso ke leshome hantle fela ka morao hora ya borobong. Ngwanamme ke itse ha ke qala lenaneo lena ka re o bopilwe ka setshwantsho sa Modimo. O bopilwe ka setshwantsho sa Modimo. Eno taba o ske wa lebala. Eno taba o ske wa lebala. Le ka tsatsi le leng. Ngwana Modimo. Bopilwe ka setshwantsho sa hae. Mme hape wa tlameha o lebala hore Modimo o a o rata. Hore Modimo yena o a o rata. Le ha manga ke a o rata, le ha manga ke a utlwisisa, o tlo o tseba hore hona le ya o ratang. Yena enwa ya o bopileng. Yeno taba o ske wa lebala. Ho bomme ba hlokalletsweng ke bana ba bona dikolong tse pedi tse fapaneng kwano Gauteng. Askies. Jo Askies hle. Ho bohloko. Ha ona ntho e bohloko jwalo ka hore o isitse ngwana sekolo. Ngwana a khutla se a tsamaya ka mokokotlo. Askies. Mme bana bobedi ba le motsele 13 ha ke tsebe hore hona ho bolela eng. Bobedi ba bona ba lemo di 13. Mme wa ka Phephi, ntate wa ka Askisi, a tswa tsietsing tsa letswalo, re potlakele ho yena.
Halala Class of 2019 halala. Ho morutwana e mong le e mong ya atlehileng Afrika Borwa ka bophara. Tshebeletso ya lesedi e o lakaletsa katleho le mahlonolo katlehong ya hao. Thuto ke lesedi, thuto ke lefa, thuto ke senotlolo bophelong, mme thuto e tla o patala. Le wena ya sa atlehang ha se mara ha se o fela, monyetla o sa le teng. Tshwara senna o tiye. Ke nna Mmamontha Motaung, mookamedi tshebeletsong ya lesedi. Motho e motle lentswe lena la ka ha le ke le phahame, nna ya lang na ya theola meokgo, le tle le tsebe ho fihla tulong tsa hao tse tletseng mohau ntate. Le fihle tulong tsa hao tse tletseng lereko ntate. O tjho jwalo Mmina Talk. Teboho wa Moloi. O senga letsatsi lena ke na le bonnete bo tletseng ba hore mantswe ya lona a tla fihla tulong tsa mohau, a tla kena tulong tsa mohau. Mohau o lo kopang le tla o fumana hona ka jeno. Ha re tsamaile wena motho e motle metsetsong ene 16 ka morao hora ya borobong. Bekeng e shweleng re ne re butsitse potso e matla e reng hantle ntle o batla eng. Selemong sena sa bo 2020 ke ntho e batlang motho e motle. Rona le wena re ya aha selemong sena lenaneo la makhulong a matala le o fa motheo wa ntlo ya hao, motheo wa bophelo. Bophelo bo tla hang fela, o phela hangwe fela mommamedi, o phela hangwe, ha o phele hangata. Wena ya nahanang ho etsa hampi, ya nahanang le ho bolaya, wena ya senang mohau, ya senang lerato, a ko tsebe hle hore bophelo bo tla hangwe. Ha o nka bophelo ba motho enwa hona jwale, ha a sa tla fumana bophelo hape. Bophelo bo tla hangwe, bophelo bo tla hangwe. E se le hona ke etsa kgweletso le ho bashemane bana ba entseng dihlopha tsa dikenge. Bashemane bophelo bo tla hangwe, le tsebe taba eo hore bophelo bo tla hangwe. Ha botle ka makgetlo a mabedi kapa mararo. Ha le nahana ho tswa ka dithipa le ka dibetsa, le lo etsa seo le batlang ho se etsa, tsebang fela ntho e le nngwe hore bophelo bo tla hangwe. Mme tsatsi le leng Modimo tlo le etsetsa moferefere, le a tla letsatsi la lona. Ha ona motho ya kekeng a ba letsatsi la hae. Manismane a na le maele a mang a re ntja e nngwe le e nngwe e na letsatsi la yona. A tjho jwalo Manismane bana ba Morena George, ba re ntja e nngwe le e nngwe e na letsatsi la yona. Le tla o tlela moshemane, ha o no kgolwa ha letsatsi leo le fihla, ha o no dumela hore tsatsi leo le o fihletse, mme le tla o fihlela. Ha ko thetse ko jwetsa nnete, tseba ho tloha ka jeno hore bophelo bo tla hang fela.
ho di mohlo metsotso ke 20 ka morao hora ya borobonga. Mamamedi a ithatang ke kopa hanyane fela ho feta ka mona ka mabenkeleng. Mme ya ke khutla ke tlo balla lengolo. Ke lena lengolo ke le tshwere. Ebe ngolo le reng. Ebe ngolo le bua taba difeng. Ha re se ke la ho feta. Le hanyane fela ke tlo o fa lona. Taba tsa lona di teng kwano. Re fela ke fetele mona. Na o batla ba le kgetho tsa mefuta o ka kgona ha o bapala Powerball, Daily Lotto, Easy Win, Sports Take le Lotto ho national website kapa Lottery mobile app. Bapala hona jwale hore o ipe monyetleng wa ho ikgapela karolo ya di-deposit bonuses tse fetang 1.3 million. Halala Class of 2019 halala ho morutwana e mong le e mong ya atlehileng Afrika Borwa ka bophara. Tshebeletso ya lesedi e o lakaletsa katleho le mahlohonolo katlehong ya hao. Thuto ke lesedi, thuto ke lefa, thuto ke senotlolo bophelong, mme thuto e tla o patala. Le wena ya sa atlehang ha se mara ha se o fela, monyetla o sa le teng. Tshwara senna o tiye. Ke nna Mmamontha Motaung, mookamedi tshebeletsong ya lesedi. It was an amazing feeling to know that I was finally starting my journey at the SABC. And then just taking it all in and saying, hey, You know, this is where I want to be. And you're meeting these big stars in the corridor. one day this will be me. I was called in to audition for a show that was coming on. There was going to be a business show. I was very nervous. It was my first production job. Privileged to be there, and yet kind of intimidated by the people that I'm seeing in the building. Today, we are working with the same people that we grew up listening to. That shows me that the future is pregnant with possibilities. The SABC is our eyes, our ears, and the mouthpiece of our nation. I think TV and radio are an important part of building communities, and that's why paying your TV license enhances the building of the South African community. Halala Class of 2019 halala ho morutwana e mong le e mong ya atlehileng Afrika Borwa ka bophara. Tshebeletso ya lesedi e o lakaletsa katleho le mahlohonolo katlehong ya hao. Thuto ke lesedi, thuto ke lefa, thuto ke senotlolo bophelong, mme thuto e tla o patala. Le wena ya sa atlehang ha se mara ha se o fela, monyetla o sa le teng. Tshwara senna o tiye. Ke nna Mmamontha Motaung, mookamedi tshebeletsong ya lesedi. It was an amazing feeling to know that I was finally starting my journey at the SABC. And then just taking it all in and saying, hey, You know, this is where I want to be. And you're meeting these big stars in the corridor. one day this will be me. I was called in to audition for a show that was coming on. There was going to be a business show. I was very nervous. It was my first production job. Ntate Motaung re ke hle ke qalelle fela ka potlako ke shebe taba ena ya lengolo lena le fihlileng hona bekeng ena lengolo lena ha ko balla lona mo mamedi ya ngotseng kwano re ha ntate
ke a dumela hore o sa phela ebile o phetse hantle. Ke rata ho leboha ka lenaneo la hao la beke e fetileng la makgulong a matala. Lenaneo le bileng ditabataba. Lenaneo le ileng la tsosa pelo tsa batho, la tsosa pelo tsa banana, la tsosa pelo tsa banna, la tsosa le pelo tsa rona basadi.